Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula hi kokwani Chauke lava hi nga ta hi kha hi va linka vhele na Gaza Netflix. Ya so ku na an account mi ta mi kha mi hi tiva vo tala le on TikTok a yi vitaniwa Gaza Netflix official Gaza account mi nga mi kha mi hi tiva. Then also on Facebook a yi ri kona yi vitaniwa Gaza Netflix as you can see kwalano. So na mina no hlamala hi live ka siku of course ra 26 November leyi kokwani Chauke va nga fika va yi endla va hi tivisa mahungu yo biha, so a hi twini ku vi ri timhaka ya tingani kokwani Chauke la. Meno ginani swi twisisini ni twa ku vava sorry ku vula leswi guys, ni twa ku vava tola ni va kahle the whole day ani va kahle mata ku ndleke swilo swin'wana as Gaza a hi va aware and a ha swi voni swi endleka. Ku na misa un'wana a nga hi siya and a ni hamba ni n'wi chelela mali every month misa loyi loko ni ta kombela i promo ka vikari the way i promota ti-video ta mina wa ni tsakisa i hi siyini misa luyana ni i hi siyini a nga ha ri kona misaveni ntsena a mi nga n'wi tivi xikandza xa yena mara a mo tiva page ra yena Gaza Netflix i lovini a nga hanyi. Loko ni hamba ni fona everyday ni fona a nga khomi foni ni hetelela ni chela mali a ni hamba ni n'wi chelela mali vele ni hetelela ni n'wi chelela mali a ni hamba ni chela 1000 every month na fona a ni n'wi komi kasi ni n'wi fonele ni a ri xibedhlele. Loko ni n'wi fonela a ri xibedhlele a ku kokwani Chauke ni khensa swinene ni n'wi chelele mali a nga zanga fona swa mina swa ku ni vona a postanyana video ya mina ivi ni ku kahle ni chelela misa loyi wa mali a ni se za ni n'wi chelela n'hweti leyi and every month a ni n'wi chelela 1000 ku va a posta ti-video ta mina. So ivi n'hweti yaleyo a ni nga n'wi chelelangi se ni ku no mani namuntlha 85 amba ku ri timani a ni n'wi chelelangi yi kona proof of payment na sweswo ni chela mali a ni chela 1000 every month. Loko ni ku ni hlayisa minti yo tala a no hemba no ka ni nga vuli ku ni hlayisa va mani va Okay, I'm here at that section. Yeah, go hlamuselanyana account yena. So as you can see kwalano not okay check it does make sense. It does make sense leswi kokwani Chauke nga ku xuleni because last time loko a posta even on TikTok hambi yi ri na fake account a ku ri the 16th October as you can see kwalano and she said a xi na page ri kulukumba ngopfu on TikTok a xi na 428,000 followers as you can see kona xi ri kule and 12 million likes. So in overall a posta ti-video to hambanahambana la ka Gaza but ku va ni languteni account leyi hinkwayo a ku domenda ta kokwani Chauke na Gagashi na overall ni kha ni yi cheka la and I even remember Gagashi a ri landzela ngopfu page leri na yena because a tala ku va a referensa ngopfu ti-comments ta la loko a chingeriwa a ta ku va a tala a ta ka this page loko a tini ka this page a kumeka a responda in relation to this page a ka Gaza Netflix vanhu very yini iva a responda maka mi swi twini ka ti-live ta yena. So a ku dominata kokwani Chauke na Gagashi lavan'wana a va ri kona but lava dominata hi lava mbirhi la and stuff like that. Continue kokwani Chauke. Ku ni hlayisa va mani va tele na kwala ka social ni va hlayisaka ni chela mali misa loyi a ni fonela ku ene ni le xibedhlele kokwani Chauke a ku ri ti-14 ta last month ni ri la June lowu ni fona nkarhi wa leha a nga khomi foni ni fona a nga khomi foni ni fona a nga khomi foni ivi ni hetelela se ni chela mali ni ku i ta yi kuma ni senda na proof of payment yi gwajula kan'we ene a nga vuyi kambe ku i kumini mali kasi misa loyi i lovini foni ya rila ivi tolo na fona ni kuma boti wa yena va ku i hi siyini misaveni Gaza Netflix a nga ha kona misaveni loko mi vona ku nga ha postiwi nchumu a nga ha ri kona emisaveni ndlela ku na hi mani na mani a tshama a swi tiva a nga ha ri kona a ku ri munhu loyi a posta ngopfu ti-video ta yena kwala ka Gaza loko wo va swi ku hundzini swilo a wu swi kuma ka Gaza Netflix a nga ha ri kona loko vona ku nga ha postiwi nchumu i siyini misa luyana ne ku va misava hi ta ku yini ene a ha ri ntsonga nga va munhu nkulukumba a ri munhu wa ma 90 something 90s hi ku rhandza ka Xikwembu a ri i lovele kwala Joni a ni vulavula na yena ka kha vabya hi va hi karhi hi vulavula hi ndlela yaleyo
ivi ni gina ni fona ni nga ha n'wi kumi nakan'we ivi tolo yi khomiwa foni hi buti wa yena va ku gaza Netflix yi sini misaveni. So problem foni ya yena i feke ti-password a va koti ku va kuma information ya yena ku kota ku va posta kumbe ku kuma swinepe swa yena va hi postela ku kombisa ku i lovini a nga ha ri kona. A ni nge tlangi swilo swa so i ntiyiso lowu hetsekaka ni vulavule na vatswari na va ka vona i buti by the way a ku ri network ya vona ri ni chekisinda quality wa yena nga ri na vatswari a va lovini vatswari va yena i buti wa yena lava va nga ni hlamuseta tolo. So guys a hi swi tiveni gaza Netflix a nga ha ri kona emisaveni. So lexi ni nga hlamuseta xona ni te tanihi mhaka ku a va kotanga ku posta nchumu kumbe ku yi tivisa i lahliwe last of last week already munisa luya. So hi ku ya hi gaza ni va hlamusetini ku a mi fane mi yi tivisi na hi ta va endle swo karhi hi ku i munhu loyi a hi hanya na eka social media. So guys tivani ku mi yisa luya yisini hambileswi a mi nga n'wi tivi xikandzeni a ku ri munhu loyi a hlanganisa mahungu hi minkarhi hinkwayo. Mara hambiloko swi ri tano ku na nkulukumba wun'wana a nga nghena i khavisa yini a nga zanga a yiva swa gaza Netflix i tisungulele swa yena a ti vitanaka hi yena khavisa hi yena sweswiwa a nga ku posteni ka swilo leswi loko ku ri ku mi lava swilo mi ya aka page ra khavisa hi koho mi nga ta fika mi kuma information mi nga kuma swa Gagash masipala or mi kuma swa manager plan or mi kuma swa mani hi yena sweswiwa aka gaza hi nga na yena a fambisaka swilo swa hina hinkwenu. So gaza Netflix yi sini misaveni mani a tshama a swi tiva na loko mu langutisa pageni i gine ri ku posta nkarhi i gine hinkwao laha tipiki teti ti-video teti a nga hetelela hi toho ka mina hambi na manager philana va ri kona hambi na ya sala na yena aka gaza a nga fambisaka mahungu ya hina hi nga ku i ti-influencer hambi lowu munhu wa ku a ni influencer but hi yena a nga ku fambiseka mahungu ya ka gaza as well sweswi. So loko mi lava swin'wani mi nga chavi ma ya ka khavisa hi yena a nga busy a nga tshungulela ku teka ndlela liya. Na yi twa leyi point ku I slightly disagree ni twi na ku ti tele ti-account on TikTok so ni ta kombela ku hi nga yi emphasize ngopfu hala ka Master T. Okay so I managed very ku va ni kota ku vona ku hizi TikTok yi nga va yi sungulerini hi ku TikTok leyi na ku a yi kombi ku yi va yi sungulerini and stuff like that. So his first video a ku ri leyiwa as you can see. So this video I posted on his TikTok account in 2021 hi April hi ti 1 ta April ngo hi kona la officially so hi nga vula ku i sungule ku va posta ti-videos ta yena because la ka Facebook swi more recent and stuff like that. So yona ku ri first video ya yena and stuff like that hi to sungula leti nga leti yeah to video to sungula as you can see kwala todo sungula leti why you cancel ivi yandako he ya pfumela okay swo nda phosa ya pfumela ku ni tlhela fast a yi la ku ni onhela manjeni ku ya ri le hansi TikTok kahle Apple a yi tirhi kahle ya borha guys like ni nga ni spend around vo 1 hour ni kha ni scroll because nkarhi wun'we mi kuma ku ya cancel loko ku nghena call yi le ku canceleni loko mi fane huma ni cheka swin'wana loko ni vuya la yi le ku canceleni so mi kuma ku swo ko a swi le ku making much sense and stuff like that mana mhaka leyo but at least laniwa ni vona ya ha ri na history ya mina leyo so at least it's not that bad in that way kota ku hatli vuya as you can see se hi vuyeni and stuff like that. So swona a yi ri na vuboxinyana loko hi sungula akhawunti leyi ni vona ku ri vanhu nyana va le boxinyana sort of loko ni kha ni yi langutisa and stuff like that leswi a yi sungulise swona akhawunti ya yena laniwa and stuff like that. Isi a ha ri ntsongo misa luyani ena ha ku kuma ntirho kota ku a misaveni hi biyelana ngopfu timbilu a ha ku kuma ntirho a sungula ku tirha misa luya a hole muholo wa lembe wa n'hweti yin'we wa ta ku swi vava ngopfu xitori lexi xi nga koho xi vava ngopfu mara anyway i life a ngo cheleriwa evabyini
vuvabyi bya yena byi ve bya xitshuketana byi byi hatla byi n'wi teka. A ni vulavula na yena misa luya hi foni, hambi khavisa na vulavula na yena hi un'wani ni va na n'wi hleketelela. Mina wo fana na munhu loyi a nga ku yi endla swilo leswi hi swi vonaku leswi i le ku endleka rixaka ku ri humelela, a swi kota ku xavela data. Gaza hi ku yi le ku pfunekeni kwalaho ka leswi nga ku swi endleni. Mahungu yo biha ya vava i hi sini misa luya, i hi si hi nga hleketelangi, ene vo tala va hlamala ku a nga post. Na mina a ni hlamala a swi yi khumbe ngopfu kwani foyini. You can even see reaction ya yona. A na a yi ri affiliated with him vhele tani swi nga ku kombiseni no a ku tlhava a yo n'wi tlhavela. So yona i mhaka yo tika swinene, mhaka yo tika swinene. Yi vavisa ngopfu na hi timhaka to a yi notify-wangi hi swona. A yi ta va yi tsakile ni ku va yini le and stuff like that. So a ni n'wi fonela every time, se ni ye ni ya swi vona laha loko ni chela mali a nga respondi, a nga ndli nchumu ku fana na masiku. Na fona a nga khomi, a nga vuyi ka mina. Na foni yi tshama yi chajiwini na ndzilo. Na sweswi hambi loko no yi fonela kwa ku swa ntswana hi ku ni ve vatswa va ka vona va nyika tinamba foni ta vona va ku no i sini 1 2 3 loko mi lava information ya ku unveiling yi ta endliwa rini or yini na yini i le tinambara mi ta va mi karhi mi hi foyinela, ta va yi kha hi fambisana na n'wina hi ndlela yaleyo. So guys tivani sweswo. Misa loyi a swi kota ku yi hlanganisa hinkwenu ka Gaza loko ku ri ku wo twa ku a ku ri na live a wu tsutsumela ka yena eka swilo swa yena, a wu fika i kuma ku swilo swi koho leswi vongo swi le ku trendeni swa siku. Ku tinambara ta vulavula laha na ti-followers on TikTok even on Facebook swa tikomba ku vana ya va n'wi landzela swinene and stuff like that. Kana wu fike swi kuma and a swi ri kahle ngopfu loko na va Giyani News va Giyani yini va lava a va swi endla, a swi ta va good ngopfu. Vayisa lavo va ni tsakisa hi ku va jika na swilo leswi swi nga ku trendeni hi nkarhi walowo and i ta swi kuma i ta swi vona. Se na hi leswi swi khavisa sweswi a nga ka swona. Khavisa i munhu loyi a nga teka ndlela liya a yi ri ka Gaza Netflix mara a nga tekangi vito ra yena, yo ti tekela ndlela liya yo fana na liya ya ku loko hi ri ka ti-live ku fana na sweswi wa swi teka ivi a swi tsemelela a posta ivi va veka mavonelo vanhu ku hlekeleliwa hi tsaka as a Gaza. That's why mi kuma ku a nghena ka ti-live a ma ha swi kumi hi tindlela leti a mi swi kumisa hi swona i timhaka leti ti nga ku endlekeni. Ni salwa hi sini anyway i life leyi hinkwenu emisaveni hi le layini wu ka hi nga swi tivi ku hi famba rini. Hambi sweswi ni nga tshama kwala Joni ngo hlamala loko ni ya ka yitwa ka phela proper swi tsandzeni loko musa lo ri ka live ni ngivoni ni tola kha vulavula swilo swa so va ku hi vuhlaya luya swi tsandzeni. Se i life nawe kwa ni nga tshama kona i ngo pande nhloko va ku hayi chayini. Se vutomi bya masiku lama byi twa ku byi njhani. Hi hanya hi ti-shortcut life a swa ha ri swilo swa tolo. So anyway a hi humeni kale yona mi tivisini un'wana na un'wana a nga ha hlamali ku va nga voni swilo swa Gaza Netflix swi karhi swi trenda kumbe yini i hi sini misa luya a nga ha ri kona. Ko va na un'wana a nga teka vito ra Gaza Netflix a hi yena. Ya swi twarini kokwani Fonyo swi twarini. Ensa Emmanuel Chauke vo tala va swi twisisa ku na meni un'wana wo fana na hina Gaza Netflix ku yo va ku a nga ti display a ti humesa ku fana na hina. Hina vo rhandza ngopfu la ku voniwa na ti-attention na ku bombisela ku niniwa wa yini. Se me ni rhandza leswi swa ku ni voniwa ku sweswiwani le ku ni tleka yini hi navela swilo swo hambana kumbe ku rhandza swo hambana. Se me ni rhandza ku bombisela na loko ni khandziye Raptor ni fika la ku nga na vanhu ni sungula ku yi dumisa ku a ni vona matihlo ya vanhu. Loko ni vona matihlo ya vanhu vana mamani na nyanyuka and a ni nyanyuke loko onisela munhu kumbe ku kwatisa munhu ni nyanyuka leswiya swa ku na nsati a zaku ka papa swiyo yini ni ku boss lady yimani nyana n'wa mi swi twisisi swilo leswi. Kokwani Chauke guys kokwani Chauke ni vurini ku va hlayisa vanhu vo tala ni nge vuli ku loyi na loyi tivani sweswo. That's why mi kuma ku hava xi nga endlaka ku swin'wana hi nga swi tivi mara anyway ni ba Raptor boss lady ku no swi twarini guys swi twarile. A ni ri ka Facebook a swi fambisana kahle na hala ku heteleli the same video loko hi swi chekisisa swi komba na ku sa swi posta
simultaneously and stuff like that ku ya hi haleni mara leyi Facebook leyi loko ni yi cheka la a yi nga ri ya khale ngopfu compared to TikTok ku Facebook leyi yi sungule hi 28 July 2024 mashoku a yi ri more latest and stuff like that ma vona mhaka leyo so ya hayi leswo guys hi leswo swa humelela swilo tanihi swikokwani caka va nga swi hlamusela hinkwenu a hi swi tivi hi ya famba rini ya hi leswo even then very se hi vuya ka nyimpi ya boy sevens ya ti-rap ya ya mahlweni la bye bye mujolo mina ni resignile nkanu wa wena wu fana na mbhunu hi ya ka December a wu ni nyiki na peni so antswa ni tshama ni twa munandzi wa biya muna wa wena wu fana na Facebook a nghena mara a ku cinci nchumu inbox ya kona ku hava na message ni kuma soulmate va ku heyi yi na munhu ka ni kuma un'wani va ku yaloye wa choka ka zamazama mara heyi a ku tirheki ni kuma yelo boni va ku heyi i xikwamula ni kuma wo paka a chavisa majini xikandza xa kona filimi ya mahora ni n'wi komba mhani va ku heyi cyclone loyi i wrong 10